বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুম আর সেটাই নাকি বিয়ের আসর। বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে প্রথম বর্ষের ছাত্রের বিয়ে। এবং যেমনটা জানা যাচ্ছে যে হরিণঘাটা ক্যাম্পাসের ঘটনায় ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, ইতিমধ্যেই তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষিকাকে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। Social media o kaisa video tabuk jeheno viral ongoi tongo. Viral video ongka khoroksa rongsrongna bai khoroksa phurna jok kaijakmani mangpili kaisa university ni hingka kai o patimung boroni o patimung patika West Bengal West Bengal ni kaisa university Maulana Abdul Kalam Azad Technology Institute ni kaisa university o patimung patika o university ni campus no rongsrongnai prothom year ni chhatro khoroksa bai phwrwngnai jok madam kaijak hinui tabuk social media o jeheno viral ongoi tongo tei norobo nugui mankhana o video ni heading tamo o video o sai tongo je khoroksa phwrwngnai jok bai khoroksa swrwngnai kaijakmani tui o madam no sutti o ba suspension o horjaka hinui tei saimangka o video jefru mangpili kasa femani pore hingkai o madam bini kok narok thini saka omo kaisa psychology project ni tuise borok university ni campus o kaijakmani drama khaio hinui hingkai bo saka mo hingka kaisa project ni drama se haipeno baksa borok rok o madam ni saka o kok tisa saka drama se hingkai tamoni bagui sindur khe phuluna nangkha tamoni bagui sago haldi phuluna nangkha hinui o madam ni saka kok tisajaka tai o video ni kubui mangpili tamo amono just khainani rwjaka tai just kubui saimai jak madam no bo sutti o ahorjaka hinui koktoma kasai faikya hingkai norok ani o video chajakha kai ani o channel o subscribe khaidi bote hetebo kotal kotal video rok manani bagui।